Lako jutro, moji najdraži logičari, igramo malo Explosives Only. Pozdrav narode! Ćao. Bitches. Bitches be crazy, fuck. Dosta! Luka je krenuo u akciju. Uklonite se najbolje, vidi ga, Miči krenu. Miči prljave RPG-ove s mojih pasa. Sve će vas pobit. Dečki pa. Opa, avion. Opa. O, kako je naletio na granatelju. Pušti nagli Da, ovo je bio savršeni kill. Savršeni kill je ovo bio. Savršeni. Savršeni kill. What the fuck, ko to ima C4, a je remote explosive? Isuse, au, znači... Remote je uzeo. A da. A super, spavno mi se pred facom. Oh fuck, ko to ima 4-1? Kos je krenuo u akciju. Ma, Kos je lud. A nije baš. A da Kos nema je ovo. savršeno lud. A ko se budala? Isuse, lik stvarno s remote-om igra, Šta je PV? Tito. T-I-to. Round start. Pa koliko ti HP-a imaš? 1200 miliona, 300 tisuća milijarda. Biliona. O jebote. Trebali smo još igrat na onome, no Rec Rules, pa da imamo i zombije i minigunove i sve gluposti. Ma da, to bi baš super bilo. Zombi postaneš onaj Jo je previše. Da, i ovo mi je previše. Evo i Kroganera. Evo i Gunnera. Šta je ovaj metki tu iza? Pa nisi normalan, ko stvarno. Ko? Pa ko si? Vidim Medkit plavice, je da. donio, kužda se može healat ono. O bože. Round start. Ko su baš znači ono da pobjedi. Da, znaš koliko? O, Jastro počeo rokat. Round start. O daj, svi mi kradi killove ono. Ma da idem. O, kos. O, Nazić. Round start. Ovo je Nazić. Ajde. Jel dosta kosa? Jel dosta Evo. kosa? Savršeno vas vodim. Vidio Ne pa ne zadugo, moš ne niko. zadugo. Nađi. Haha, ne. Sada napravim jedan unbelievable na vama Savršeno je svima. pobio. Savršeno. 1 HP. Round start. A da, ti ćeš napraviti unbelievable. A ne, neću. Opa. Ajde malo free runanja. Bit snajperom me skino lik, kužiš. Kao ono fuck this shit i da njemu uzet snajper. Round start. Kaže dječko, dosta. Krogane, šta je ovo? Sad O, će... Isuse Kriste! Round start. Gledaj, Ja, sam kreni to. nije normalno. Bog te kosak ne pobedi i to Ti se spavno. Ko se bude rasplakao. se rasplaka. Evo ga unbelievable, jedan dečki ide. Ajde. Ide, da. Ne, fuck you, bitch! I da, ko je pobjedio ljudi? Ljudi, I ko je evo, pobjedio? i evo odmah pozdrav za Darića. Pozdrav! Pozdrav. Zanimljivo. Hvala vam Da. na vaših slavnih Bog 50 ljudi. subscribera. Stvarno, hvala. Biće giveaway na 100. Na bit će Darujemo ovoga i na auto. 100, ali tad ću napraviti unbelievable na Idemo auto, da. Dijelimo aute. Da. Savršene ljudi. aute. Savršeno pozdrav. Pozdrav svima.